여기에는 나와 내 가족이 행복하고 오래 살기를 바라는 마음이 담겨 있습니다. Через несколько мгновений мы начнем концерт артистов Пхаксори из провинции Северная Чолла, Республики Корея, который назван Манчжоу. And the wisdom of life that has enabled you. 경제, 문화, 인적 Генеральный директор Национального культурного центра Союзбек Надырбеков. 장관실, 그 다음에는 국립문화센터. 저희가 한국이랑 같이 할 일이 너무나 많습니다. Всех кыргызстанцев